mugoroba wo kuwa gatandatu hari tariki 17 z'ukwezi kwa 4 2004 indege y'intambara ya Isirayeli yateye misile ebyiri sedani y'umweru imodoka yari itwaye umuyobozi w'umutwe wa Hamas Dr Abdelaziz Al-Antisi. Kuri uyu mugoroba aho wakwita kuri scène de crime hari umuyonga gusa. Imodoka yarahira shwanyagurika mu buryo bwumvikana n'uwarugambiriwe. Abdelaziz Al-Antisi ntabwo yarokotse. Hari hashize igihe kitageze ku kwezi n'ubundi wa yarasimbuye ku buyobozi bw'umutwe wa Hamas Bwana Sheikh Ahmed Yassine nawe yishwe na Mossad atewe misile. Dr Abdelaziz Al-Antisi akicwa imyigaragambyo kwa rabutaka yahise itangira yaduka muri Palestine n'urusaku rwinshi cyane rw'abaturage bigaragambya bavuga yuko bagomba kwihorera byanze bikunze. Urupfu rwa Al-Antisi rwari ibindi muri Palestine. Abdel Aziz Al-Abdul Majid Al-Antisi yari yarahimbwe akabyiniriro k'intare, intare ya Palestine. Yagaragaraga nk'umurinzi w'amarembo yuwaza ashaka gutera Palestine wese ko intare yahita imugwa nabi cyane. Numwe mu bantu bashinze umutwe wa Hamas urimo abayisilamu b'abasuni. Operation yo kumwica yari igamije gukuburira inzira umuyobozi mushya wari ugiye kuza gutegeka Palestine, uwo ni Bwana Mahmoud Abbas. Ariko uyu nguyu Abbas nawe yasaga naho ari inteba nziza ya Isirayeli. Intambwe yose Abdelaziz Al-Antisi yateraga yabaga icungwa n'ubutasi bwa Mossad kugera n'ubwo bamuciye icyuho atari mu bantu benshi barimo abasivile, ubundi bamurundaho umuriro wa bya misile arapfa. Abdelaziz Al-Antisi yahise yongera ku rutonde rurerure rw'abantu bari bamaze kwicwa na Mossad uhereye mu myaka 50 yari ishize, ubwo ni mu 1956 kuva ikigo cy'ubutasi bwo hanze ya Isirayeli cyatangira kwica benshi barimo Lieutenant Colonel Mustafa Hafez wo mu ngabo za Misiri wari ushinzwe ibikorwa byo gutoranya ingabo zo gukubita zitababariye leta ya Isirayeli. Byagenze gute kugira ngo operation yo kwica Abdelaziz Al-Antisi igerweho kandi mu kanya nka kuguhumbya? Ikaze twasuye kuri rwa rutonde rw'ibiganiro bivuga kuri operation za Mossad. Ntucikwe, ni Gentil Gedeon Official. Isirayeli binyuze muri Mossad kuva mu mpera z'ikinyejana cya 20 kugera n'ubu ngubu ibihigisha uruhindu abayobozi b'umutwe wa Hamas aho bava bakagera bose n'abandi bagaragaza ibikorwa by'indashyikirwa Isirayeli yo yita ubuhezanguni muri Hamas. Al-Antisi kimwe n'abandi bayobozi bose ba Hamas kumuhiga bukware bituruka ku rwango rukomeye cyane yangaga Isirayeli, ariko ubwo no yaramwangaga. Mu mwaka w'1948 mu ntambara ya Isirayeli n'Abarabu umuryango we warahunze werekeza muri Gaza Strip cyangwa se agace ka Gaza mu buryo bworoshye cyane. Icyo gihe abayahudi bari barembeje Abarabu. Mu 1956 ubwo umugabo yari afite imyaka 9 gusa, ingabo za Isirayeli zishe nyirarume witwaga Khan Yunis. Iyicwa ry'uyu mugabo Khan Yunis wari nyirarume niryo ryatanze umurongo w'ubuzima bw'ahazaza bwa Abdel Aziz Al-Antisi, uyu nguyu tugiye kuvugaho wishwe na Mossad. Amaze gukura yagiye kwiga mu Misiri, arangiriza muri kaminuza ya Alexandria, ari mu b'imbere cyane mu bafite amanota menshi. Ari mu Misiri icyo gihe nibwo yinjiye wese mu idini ya Islam, ajya mu muryango wa Muslim Brotherhood, umwe mu miryango nayo itarebwa neza na Isirayeli. Yagarutse muri Palestine agiye kwigisha muri kaminuza. Mu 1987 hari abasivile bane b'Abanyepalestine bo mu nkambi y'impunzi ya Jablaya bishwe n'umuvundo watewe n'abaturage bo muri Isirayeli bafatanyije n'ingabo za Isirayeli. Ibi nanone byazamuye umujinya w'umuranduranzuzi kuri Al-Antisi, maze vuba na bwangu yiyunga kuri Sheikh Ahmed Yassine hamwe na Salah Shahaded. Bahise batangiza icyitwa Antifada. Antifada ni ijambo ry'icyarabu rivuga ubundi imyivumbagatanyo, cyangwa se nanone hakaba n'abarikoresha bashaka kuvuga intambara cyangwa akaduruvayo. Muri iyi Antifada y'abari bamaze kwishyira hamwe bategetse abaturage bose kuva mu misigiti bagatera hejuru bati Allah Akbaru, Allah Akbaru, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Ni imyigaragambyo yari ikaze. Iyo myigaragambyo yahise ibyara ku kanya ni umutwe wa Hamas. Batangije imyigaragambyo yeruye yo guhangana n'ubutegetsi bwa Isirayeli bwari bukomeje kugenda bufata bimwe mu bice bya Palestine. Kuva ubwo kandi Isirayeli ntabwo yongeye kwicara ubusa,
yahise itangira gukoresha ubutasi bwayo, irahaguruka yiyemeza kurwanya umutwe wa Hamas uko byagenda kose n'ikiguzi cyose byasaba. Mu mpera z'igihumbi 1992 nibwo Abdelaziz al-Rantisi yirukanywe mu majyepfo ya Lebanon mu nkubiri yo guhambiriza abari mu mutwe wa Hamas bageraga kuri 416 hamwe n'abasirikare bo muri muvoma y'abajihadiste muri Palestine. Abangaba bose bamaze kwirukanwa, Rantisi yahise aba umuvugizi wabo. Yaje kugaruka mu 1993 maze arafatwa arabohwa atabwa muri yombi. Hadashize igihe kinini cyane yaje guhita afungurwa, ariko gufungwa bikamubaho kenshi, afungwa n'ubutegetsi bwariho muri Palestine azira kunenga ubutegetsi bwa Yasser Arafat. Iki gihe Rantisi yari ukuboko kw'iburyo kwa Ahmed Yassin wayoboraga umutwe wa Hamas. Bafatanyije batangiye gutesha umutwe leta ya Isirayeli, bakajya bagaba ibitero bitandukanye ku butaka bwa Isirayeli. Barwanyaga bivuye inyuma icyitwa amasezerano ayo ariyo yose yatuma leta ya Palestine yumvikana na leta ya Isirayeli. Nubwo Isirayeli yasaga naho ibamereye nabi, nabo ubwabo ntabwo basibaga gufata bugwate benshi mu banya-Isirayeli, bamwe bakanabafunga. Mu bikorwa uyu mugabo yagiye akora bitandukanye bigatuma Mossad itangira kumuhigisha uruhindu, harimo nko kuba ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 6 muri 2003 yaraburijemo ibiganiro by'amahoro n'ubutegetsi bwa Mahmoud Abbas wari wiyemeje guhagarika ubwigomeke bukoresheje intwaro buhungabanya leta ya Isirayeli. Ikindi nuko ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 6 2003 nabwo Abdelaziz al-Rantisi yayoboye igitero cy'umutwe wa Hamas cyagabwe ku ngabo za Isirayeli. Abasirikare bane ba Isirayeli bahasiga ubuzima. Icyo gitero cyagabwe kuri barriere ya Erez muri Gaza Strip. Ibyo ngibyo byongeragaho ko kuba yari mu imbere cyane mu mutwe wa Hamas kandi yangurunuka leta ya Isirayeli. Ku itariki ya 10 rero y'ukwezi kwa 6 2003 Rantisi yarokotse igitero cy'indege cyari cyamugabweho ku modoka ye yaratwaye, ariko gitana umurinzi we. Kubw'Imana cyangwa se kubw'amahirwe abashaho kukirokoka, akomeza imigambi ye ndetse anarushaho gutera leta ya Isirayeli. Mu magambo ye yaragiraga ati: abanya-Isirayeli ntabwo bazigira bamenya icyo umutekano ari cyo. Tuzabarwanya kugira tubonye Palestine yose uko yakabaye mbere y'uko bayizaho. Aya magambo agaragara mu kinyamakuru The New York Times cyo ku itariki 22 y'ukwezi kwa 3 2003. Yarongeye aragira ati: ubutaka bwose bwa Palestine ni igice cy'ukwemera cya Islam, kandi Khalifa Omar bin al-Khattab yatangaje ko bugenewe abayisilamu bose. Kubw'ibyo nta muntu n'umwe cyangwa itsinda runaka rifite uburenganzira bwo kubugurisha cyangwa se kubuvirira. Niba Isirayeli yarashingiwe muri Grande Bretagne, Ubwongereza, wakwemera kumvikana nayo gute? Ni amagambo ya al-Rantisi. Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 3 mu 2004 Abdelaziz al-Rantisi yagizwe umuyobozi w'umutwe wa Hamas muri Gaza Strip. Hari nyuma y'icwa ry'uwari umuyobozi wayo Ahmed Yassin, n'ubundi Yassin yishwe n'ingabo za Isirayeli ku mabwiriza ya Mossad. Bombi uko ari babiri bari mu bashinze umutwe wa Hamas mu 1987. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 3 2004 Rantisi ari imbere y'imbaga ibihumbi 5 bashyigikira umutwe wa Hamas muri Gaza. Yarihandagaje muri urwo ruhame aravuga ati: Perezida George W. Bush ni umwanzi w'abayisilamu birazwi. Ati: Amerika atangije intambara yo kurwanya Imana. Ariel Sharon nawe atangiza intambara yo kurwanya Imana. Imana nayo itangiza intambara yo kurwanya Amerika, Bush ndetse na Sharon. Intambara y'Imana yo kurwanya abangaba bose irakomeje, kandi ndabona intsinzi ishashagirana ku butaka bwa Palestine izanwe n'ibiganza bya Hamas. Ariel Sharon uyu nguyu wavugwaga yabaye minisitiri w'intebe hagati y'2001 n'2006. Abdelaziz al-Rantisi akijya ku butegetsi bw'umutwe wa Hamas yamaze ibyumweru 4 byose awuyoborera mu bwihisho. Agaragara mu ruhame inshuro imwe gusa mu muhango wo gushyingura Ahmed Yassin wari witabiriwe n'imbaga y'abantu bo muri Palestine, cyane cyane mu mutwe wa Hamas. Ku butegetsi bwe umutwe wa Hamas wagabye igitero kimwe gusa cy'ubwiyahuzi cyahitanye umupolisi umwe muri leta ya Isirayeli. Yayoboreraga Hamas mu bwisho bukomeye cyane ku buryo atigeze ajya hanze, uretse ko yanayoboye igihe gito cyane.
ku munsi wundi wakurikiyeho ubwo yavaga mu bwihisho akajya mu ruhame ni nawo Mossad yamwiciyeho. Baramuhigaga uwo munsi afatirwa mu kamashu. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2004 nibwo uyu mugabo yavuye mu buvumo yihishagamo nk'umuyobozi wa Hamas. Yavuye muri ubwo bwihisho bwe ajya gusura umuryango we mu mujyi wa Gaza. Akibuvamo ijisho rya Mossad ryari ryamaze kumutera imboni kera. Yavuye mu bwihisho mu rukerera butaracya neza, aragenda aguma muri Gaza hamwe n'umuryango we. Baraganira umunsi urahingama. Bugorobye nibwo yafashe imodokari ye asubira mu bwihisho bwe. Mossad yari yamugenze runono ibizi neza aho igomba kumurasira. Yamuhigishaga uruhindu. Akiva muri urwo rugo aho yari yasuye atashye mu bwihisho bwe nanone nibwo yahise yicwa ako kanya. Khaled Mashal niwe wahise umusimbura ku buyobozi bw'umutwe wa Hamas. Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo Rantisi yicwe? Abdel Aziz al-Rantisi ari mu rugo aganira n'umuryango we. Hari indege y'igisirikare cya Israel kirwanira mu kirere birumvikana yari iryamiye amajanja. Aho Rantisi yazengurukaga hose yinjira mu nyubako z'umuryango we, indege y'abanya-Israel yamugendaga runono kandi bucece. Iyo ndege yari ikoreye misile ziremereye za Hellfire zitwa AGM-114 Hellfire. Indege ya kajugujugu yarahetse imisile yitwa AH-64 Apache. Indege yihuta cyane kandi ikoresha urusaku duke mu kirere. Ni indege yakozwe n'Abanyamerika. Ni indege y'intambara yihariye kubera ko ifite ubushobozi bwo kugenda nta rusaku ishyira hanze, bitumvikana ko iri kugenda, kandi ikagira ibyitwa night vision ku buryo idashobora kwibeshya kuri target yayo. Iramutse igomba kurasa ahantu nta kabuza iraharasa. Igisirikare kirwanira mu kirere Israel Air Force ku makuru agenzurwaga cyane n'ubutasi bwa Mossad, bakibona imodoka ye isohotse bahise barekura misile ebyiri za Hellfire. Ubundi sedani y'umweru imodoka ya Rantisi yararimo. Izo misile zirayiterura zikoza mu birere irashwanyagurika. Umurinzi we bari kumwe Akram Nasser hamwe n'umuhungu wa Rantisi w'imyaka 27 witwa Mohamed bahise bagohongaho muri icyo gitero. Rantisi we yarakomerekejwe bikomeye cyane, arihutanwa ajyanwa kwa muganga, ariko bibyubusa kubera yuko yahise hapfira mu kanya gato. Ku byombo by'ingabo za Israeli byacicikanagaho amakuru yuko Abdel Aziz al-Rantisi, umwanzi wabo nimero ya mbere, umuyobozi wa Hamas, amaze kwicwa. Radio za gisirikare mu makuru zatangaga havugwaga yuko ari bwo bwa mbere uyu mugabo Mossad yari mushyize mu bipimo byayo kubera yuko mbere bare baramubuze aba mu bwihisho. Ikindi Mossad yavuze yuko ari ubwa mbere bamubonye ari ahantu hatari abasivile benshi ku buryo bashobora kwarasa hakagwa benshi. Impamvu nta yindi nuko ubwa mbere bamubonye mu ruhame ariko ari mu itabaro ry'abantu benshi. Yagiye gushyingura n'undi umuyobozi wa Hamas wari umaze kwicwa. Ubwo mu bundi buryo bwumvikana mu gihe kitagera ku mezi abiri Mossad yari maze kwica abayobozi babiri b'umutwe wa Hamas. Iyo operation yakozwe na Mossad ya Israeli yakozwe nyuma y'iminsi 3 gusa. Minisitiri w'intebe wa Israeli akubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuganira na Perezida Bush. Iki gihe bemeranyijwe ku mipangu yose Israeli yari ifite yo kurimbura abantu bose bafite aho bahuriye n'iterabwoba, by'umwihariko umutwe wa Hamas na Muslim Brotherhood. Abdel Aziz al-Rantisi amaze guhitanwa na Mossad, isi yacitse ururondogoro. Benshi batangira kwamagana ubwicanyi bukorwa na Israeli bwari bukomeje gukorwa mu burasirazuba bwo hagati. Ariko by'umwihariko abantu benshi batangira kwamagana ubutasi bwa Mossad ko nta kindi bugamije ari ukwica no kurimbura. Inshuti za Israeli by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zashimagije cyane Israeli yuko ikomeje gukora ibikorwa bigamije kuzana amahoro niba ariko byitwaga koko. Ariko Israeli yamenye amaraso menshi muri ubu buryo. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi bwarakeye gahita gahura gatora umwanzuro wamagana ubwicanyi bwari bumaze gukorwa na Leta ya Israeli. Akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano kavuze yuko ibingibi ari ubutabera bwihanira ku kigero ndengakamere. Barabwamagana bikomeye, ariko nta kindi byatanze. Abategetsi babiri bakomeye ba Hamas ku rwego rwo hejuru bari bamaze kwicwa mu minsi itarenze 30 bikozwe na Mossad. Hamas yanabaye nk'icika intege ku buryo bugaragara, ariko nyuma yongera kwigaragaza ubwo Khaled Mashal yari amaze kujya ku butegetsi. Mbifurije ibihe byiza rero mwese,
naho ubutaha. Wigeze utekereza yuko waba wicariye hano mu Rwanda ugatumiza imodoka i Burayi yaba inshyashya cyangwa iyakoze ikakugeraho ahangaha utarinze wigirayo? Wigeze se uhangayika kubera yuko ibyuma by'imodoka yawe cyangwa pièce de rechange igomba guturuka hanze? Wigeze se utekereza yuko watumiza container y'ibicuruzwa ukeneye byose mu kanya nk'ako guhumbya bikagusanga aho ucururiza? Ubu turi mu bihe byo gukabya inzozi no kugabanya umwanya dukoresha mu bucuruzi. Watumiza ibyo ukeneye byose bikava mu Burayi, mu bihugu nk'Ubudage, Ububiligi, Luxembourg, Ubuholandi n'Ubufaransa n'ahandi hasigaye, bikakugeraho hano mu Rwanda, mu Burundi, mu mijyi ya Bukavu na Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamwe na Congo Brazzaville. Ngaka akazi ka Pride Express Rwanda. Pride Express Rwanda mu buryo bwa groupage mugatumiza container y'ibicuruzwa binyuranye aho mushaka hose ku isi. Tubazanira pièce de rechange ku biciro bitoya, maze Pride Express Rwanda ikabibazanira ikanabiherekeza kugera byize muri stock yanyu. Babafasha mu bijyanye na gasutamo n'iby'imisoro mu gihe ibicuruzwa bitarabagira mu ntoki, bakanabagira inama yuko umuzigo wawe wakugeraho utagiriye ikibazo mu nzira. Ibicuruzwa waguze ni wowe ushobora guhitamo yuko babikunyuriza mu nzira y'amazi, mu nzira y'ubutaka cyangwa se mu kirere. Pride Express Rwanda ubu nibo watuma bagatumika. Izi service Pride Express Rwanda ifite ubushobozi bwo kuziha abanyarwanda bari mu Rwanda, abarundi bari mu Burundi no mu yindi mijyi nka Goma na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bafite ibiro mu bihugu bitandukanye mu Burayi, bakanagira ibiro i Kigali mu Rwanda. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nimero yo mu Burayi, akamenyetso ko guteranya 32 48 65 69 98 cyangwa se ugakoresha nimero yo mu Rwanda ya 0788 43 55 94. Pride Express Rwanda, nyamutumwa kure agasoza ubutumwa kare.